Askiki pantaknaitaki kunkamasqaptasa hichurutaqa fútbol toqrita ya tiawinaka uthi. Primera División de Bolivia, torneo clausura yantawin hichuru kamara karura tawinaka haniwan ataskaniti. Kunatek Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol tamag patunka pesquera tawinaka sait ayataniu sasau sisqe. Kunalaikutek paro cívico indefinido ucau Santa Cruz Marcanuthi. Mías Fernando Costas Jupaj, paro cívico indefinido utkaska kinukaj, torneo clausura yantawin hanatawinaka hani utkanit sasau astawai. Masuro Copa Simón Bolivarian tawin Deportivo Fatik tamag pagolaro bacadías tamam puraptawai. Uka masin penalana kaut hawai. Ukan pakal suktaru bacadías tamag atiptawai. Hichaja katamag semifinal sukan khewa. Uka maraki gran mamore tamag pagol chusar Enrique Hap tamar tipawai. Uka masin semifinal sukan karakiwa. Hichaj semifinal san tawin kah akamawa. Gran mamore tamag 24 de septiembre tamam pionatani. Ukat bacadías tamag destroyers tamam piwan atas karakini. Cristiano Ronaldo hupaq kutir chinok paksiu Manchester United tamat mistkhaspa. Kuna teja katamak kontra tuk tayaspa. Uka masin hupaq inakiu yakatamar purispa. Masuruk Chelsea tamam Manchester United tamam anatawin Rafael Varane hupaq Chelsea wai. Wali yakit hachasau kanchat mistuwai. Uka masin inas Copa del Mundo Qatar pawaran kapatun kapayan yantawir han purkispati kun hamachinia. Uka maraki masuruk Europa token untat tamnaka hanat oyap haki. Nias La Liga yantawin Real Madrid tamak kimsa gol mayarua Sevilla tamar tipawai. Real Madrid tamtakik Luka Modric, Lucas Vázquez, ukat Federico Valverde hupanaka golanako chantawiyapje. Sevilla tamtakik Eric Lamela hupanaki golu chantawai. Premier League yantawin Nottingham Forest tamak ma gol chusero a Liverpool tamar tipawai. Sapagol tayo aunei hupau chantawai. Manchester City tamak kimsa gol mayero a Brighton tamar tipawai. Manchester City tamtakik Erling Haaland hupaq pa gol chantawai. Ukat Kevin De Bruyne hupaq ma gol raku chantawai. Brighton tamtakik Leandro Trossard hupau sapa gol chantawai. Uka maraki Chelsea tamak ma golar Manchester United tamam puraptawai. Chelsea tamtakik Jorginho hupau penalat gol chantawai. Manchester United tamtakik Casemiro hupau gol chantawai raki. Serie A yantawin Milan tamak pusi gol mayaro Monza tamar tipawai. Milan tamtakik Brahim Diaz hupaq pa gol chantawai. Ukat Divock Origi hupam Rafael Leao hupam pek ma gol sapa main chantawai apje. Monza tamtakik Filippo Ranocchia hupau sapa gol chantawai. Fiorentina tamak pusi gol kimsarua Inter de Milan tamam patiphiasiwai. Fiorentina tamtakik Artur Cabral, Jonathan Iconi, ukat Luka Jovic hupanaka golanaku chantawai apje. Inter de Milan tamtakik Lautaro Martinez hupaq pa gol chantawai. Ukat Nicolo Varlamp, Henrik Mkhitaryan hupampek ma gol sapa main chantawai apje. Bundesliga yantawin Borussia Dortmund tamak pesqa gol chusaro Stuttgart tamar tipawai. Jude Bellingham hupaq pa gol chantawai. Ukat Niklas Sule, Giovanni Reina, ukat Youssoufa Moukoko hupanakak ma gol sapa main chantawai apje. Hoffenheim tamak pa gol chusaro Bayern Munich tamam patiphiasiwai. Golanak Yamal Musiala ukat Eric Choupo-Moting hupanaka golanak chantawai apje. Ligue 1 yantawin Olympique Marseille tamak ma gol chusaro Lens tamam patiphiasiwai. Sapa gol David Costa hupau chantawai. Hichuru tekek Europa token sumaintat tamnakak anatap harkiniwa. Nias La Liga yantawin tungkal wat tungka peskan kateruk Real Betis tamak Atletico de Madrid tamam peo Benito Villamarin anatan uyunan ataskani. Ukat game sa puruk Barcelona tamak Athletic Club de Bilbao tamam peo Spotify Camp Nou anatan uyunan ataskani. Premier League yantawin yatung kalwarok Southampton tamak Arsenal tamam peo Saint Mary's anatan uyunan ataskani. Serie A yantawin pahay pusitong kapaskan katerok Roma tamak Napoli tamam peo Olimpico anatan uyunan ataskani. Uka kiu hilat kujaganaka yakhor kama mahach aruntawita kanitaki.